Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an. Ya kami bilang sa jong Dr. Didi Lapang bati menteri rang ba baram kajala la buram kado menta kasi da kasakar jala ringkat hagi jinalang menteri rang ba kajala ukada ki sama ki menteri sarkar kumci yaw nongilam kalang persya u Dr. Mukul sama na kalyang kayang kasam jo Dr. Didi Lapang ukun rang ba yung ba bibla ulap pau ke jing subunut ala jong ukpa hagi jang ajing keren hagi jang ai kulit kado ya uba di lapang ha madan student ya uba bi apra lo ai kublai ya jang orang ba ukpa jang unong hikai bat ubadan ka jing sungu ka baca jangan pasendor ya ka jala bat dia ka yang kesam parlong ru uwe ni ngelam bala sakri hakim long salang ba bala penyo ya kri buhai district ha ustam seja kena sepak kena puar nal ke sarkar bala dak buram khadu ya di lapang ada lang ru Dr. Mukul semua udukat yang persia bala ajing keren bala yaro ya kikam bat ya kejinglong role model jong Dr. di lapang bantai ya kejala duduk kepor donglong of this land you love so deeply. A boy with dignity, to lead with humility, and to love without limits. God bless us all. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the Rashtra salute in honor of the departed soul. May I request one and all to kindly be seated.
Shot parade! Bajo! Sash! Shot parade! राज्य के सम्मान के लिए एक आवाज काटे पर अब पेश कर फायर Start! Fire! Start! Fire! Shot parade! Bajo! Sash! श्रीमान शॉट परेड समाप्त हुआ। शॉट परेड विसर्जन करने के लिए अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। शॉट परेड बगल सच शॉट परेड विसर्जन एक दो फाइल में आगे बढ़ेगा पीछे मुड़ चल सामने चल दो फाइल चल Just take E1. This final military honor in respect and in tribute of our late veteran leader.
Ayo, sekading mat, sedia. Ladies and gentlemen, the casket will now depart for the Jaya Presbyterian Church Cemetery, Jaya Waking, Shillong, where the mortal remains of our former Chief Minister, late Dr. D.D. Lapang, will be laid to rest. We extend our heartfelt gratitude to all the dignitaries, officials, family members, and citizens who have joined in the solemn ceremony to honor the life and legacy of late Dr. D.D. Lapang. Ladies and gentlemen, we have come to the end of today's formal program. I take this opportunity in expressing our profound gratitude for your presence and support on this solemn occasion. As we bid farewell, let us carry forward the values and vision of the man we remember today, a leader in eternal peace. I came here to cover this, then on the table, that's right. Lami sir, penulis ini sir atau? Lami mau lebih. One. Cium. Kejat satai. Kejat satai. Kejat sikit. yang pacoran yang kirim ku cabut
Sensyar halor jompi kibala keren happy ya ketin ublay da ka ba perkhat ru ya ka ba kut ke jingim jompi okay namar umdan we nangi wa im kinti alade bar umdan we wa yak kinti no yalade namar langi yo im te ngi im ken ho try lane langi yap ru ngi yap ken ho try namar kata langi im ne langi yap ru ngi long hijau utrai kaniti kalong kata kamon jauh pa ubala pa yang babaro ya ka baula ai hanga ngan om ai bandu no ai ru naka andre bangan yo pen mi pat ya ka hakasmi ka bakat yo namar kani kalong kamon pa jonga bau brio baro ubayo iyo kun baru bangai yo unyo kajing im bom cukur bat bangan pen mi pat yo hakasmi kabakat tu ngalong ka jimi pat bat ka jimim uta ubanget hangala ulayap no unyo im ubriu baro ubaim baru banget hanga unom yap lalu ru namar kata nganom syapting la ka kella ka kendau balapan ki ya kilom hapadeng ka dulyo laki jongki ki kerhu bat ki laki lom ki wen namar ka jing ai joka Jisu uang wat kiku selain nak dono jongki, tunget pi hoblay tunget hangaru, nak yeng pa jonga don shibun ijaka shongne. Wat shapting along beningkong batu bakatu, batu tau baim, bat ngala jalong bayap, dia kami ngalong baim sha kibom cukur. Kata kumba ublay ubadon bor barok, ublay ibit hakajing isnay jong uban shimno shaladi ya kamansim jong new shakri. Para mengai BE jublah kelat no na pedeng jongi. Ni IT namar kata ya ka met ke jongka, ya ka met ke jong u. Sha ka kendo. Ka do met sha ka do met. Aka jingker men ke bas kem bat ke besisha. Ya ka jing ifat sha ka jing im ke bom jukut. Ya Yesus Kristus go try jongi. Uban pen kala ya ka met pekin jado jongi sha ka tur ke met ke badon burom. Kat kum ke bor ke bakla ke babrei. Aka baula ban pendap ETA ki bau mu. Ublay kerku limbang ni kapor, kani kajing le buram khadu kajongi, yang mau jong syakri ujau ublay. Bat kerpang ublay kerku ya kajing kasem, bat ai happy kajing ken, lado ikong pun kami kini pikun piksir pipersa kurim bat baro ki badan kajing edai kebajan. Ublay unang yalam ya pi, bat ya kabapin nang lah, ya kaban benar buram ya limbang kajing im kajong ibat berasa kumbau nu syakri jong mulai di nakamta kaburam ke jauh na. Hari ni kapor dengan sobha ban kerpat, iwe ni teman besan juga balang, i teman besan juga